nongeye kubaha ikaze inshuti zanjye, abantu munkurikiye mwese, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi. Amazina yanjye ni Harerimana Werarisi. Ndazi ko Imana ibarinze, nanjye Imana irandinze. Turashima Imana. Ndashimira abantu bari gufata umwanya bakadukurikira bakumva ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha aho muherereye mwese. Imana ibahe umugisha, kandi kuba ugihumeka, kuba ukiriho, n'ishimwe rikomeye utabona ndetse uburyo urivuga, utabona ndetse uburyo uribwira umuntu. Kuba uriho, kuba uhumeka, kuba ugenda ushimira Imana ni ikintu gikomeye cyane. Ukwiye gushimira Imana kuko uriho, ubaye uri muzima, utarapfuye, ugejeje kuri iyi tariki ugihumeka. Imana yishimire ku byo Imana yakoze. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi kandi irahari. Hanyuma uyu munsi ndashaka kuvuga ku ijambo abantu benshi bakunda kuvuga. Tugiye kureba ni ese igitangaza ni iki. Ijambo igitangaza, abantu benshi bakunda kuvuga ijambo igitangaza. Ese igitangaza ni iki? Ese koko ni igiki? Ni igiki ukwiye kwita igitangaza muri wowe? Ese ni amafaranga wabonye? Nayo ni igitangaza. Ese ni akazi wabonye? Nako kabamo icyaba igitangaza. Ese ni ukuzamuka mu ntera? Nabyo byaba igitangaza. Ariko tugiye kureba igitangaza. Inyagitangaza ni iki? Reka dusenge Imana, hanyuma nawe nabashimiye kandi buri muntu wese ushyire komenti w'ikiganiro, ushyire komenti, nawe utange inyunganizi yawe, nawe ugire icyo ubivugaho. Shaka tuvuge igitangaza ni iki? Igitangaza ni iki? Igitangaza twumva n'abantu Imana ikora igitangaza. Igitangaza ni iki? Hari igitangaza ashaka kuvugaho gihagarara ibindi bitangaza. Abantu bakwiye kubaha, umuntu wese akwiye kubaha ndetse akabiha n'agaciro, akabyitwararika cyane, akanabyitaho cyane. Imana ibahe umugisha mwese, abantu mudukurikira, abantu mutwandikira, abantu mudusuza, mwese Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha kandi ndabashimiye mwese. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye ko warinze ababyeyi, ukarinda abagabo, ukarinda abasore, ukarinda abakobwa. Turagushimye, watubereye Imana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Waduciriye inzira, uhabwe icyubahiro, wagize neza. Ndagushimiye kuri Imana yatwongera imyaka yo kurama, tukaba tugeze kuri amatariki turi bazima. Ushimwe, uhabwe icyubahiro. Izina ryawe ni umunara muremure. Ndabigushimiye Mwami, warandinze, warinze igihugu cyacu, warinze itorero, warinze abanyarwanda, warinze abadukurikiye, warinze East Africa, warinze buri muntu wese. Uhabwe icyubahiro, wagize neza. Nyemera Kristo, umuntu wese utangira nanjye muri kiganiro ahemburwe nacyo, yumve nk'ubutumwa, yumve nk'ubuhanuzi bwe, yumve nk'umesaje ye, mesaje ibitse nk'ahantu, ayakire, abashe kuyifata, ayifate kandi imugire akamaro, ihindure ubuzima bwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha mwese abantu mudukurikiye kandi mugubwe neza. Turasoma ijambo ry'Imana, ntabwo turaza gutinda. Turasoma ijambo ry'Imana muri Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho 61. Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho 61. Turasoma ku murongo waho wa 11. Hari ijambo nkunda cyane nawe kandi ndazi ko rigufasha. Hari ijambo rivuga ngo, nk'uko ubutaka bumera umumero kandi nk'uko umurima umeramo imbuto zuhinzwemo, niko Umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Amen. Mwace neza ijambo ry'Imana, abantu mwese mudukurikiye. ndashaka kuvuga ikintu cyitwa igitangaza.
si igitangaza gitangaza kandi umuntu wese akeneye igitangaza. Abantu iyo babwiriza, abantu iyo basenga, buri muntu wese avuga ko ngo Imana ikuremeye igitangaza, ariko nyamubwire ihishurirwa nagize igitangaza kiruta ibindi byose ni ubuzima bwawe Imana yahagazeho, Imana yarinze ukaba ugejeje kuri iyi tariki ukiri muzima. Nicyo gitangaza gihagarariye ibindi bitangaza. Igitangaza ntabwo ari imodoka utwara wapfa ukayisiga. Igitangaza ntabwo ari iriya diporome wapfa ukayisiga. Igitangaza ntabwo ari iduka rinini ufite wapfa ukarisiga. Dore igitangaza ni igitangaza Imana yakuremeye ugahera mu kwezi kwa mbere uriho uri muzima. Imana ikakwimana, Imana ikakurinda, Imana ikakurinda aho unyuze, ikakurinda aho uca. Njya mbireba iyo umuntu ari nko kuri moto, uri mugenda uri kuri moto, ukareba uburyo imodoka zihusha umuntu, imodoka guhusha. Dore igitangaza Imana yadukoreye. Haleluya! Igitangaza Imana yagukoreye inshuti yanjye, kuba ukiriho ugihumeka. Ubu ngubu umaze igihe wishakamo igitangaza, ni igihe gitangaza Imana yankoreye. Igitangaza Imana yagukoreye kurusha ibindi bitangaza ni ubuzima bwawe Imana yimanye, Imana yarakwimanye, Imana irakuzigama uyu munsi uri muzima. Imana ishimwe. Igitangaza burya nubona hari ibyo Satani yibye, ukabona hari ibyo Satani gutwaye, ukabona hari ibyo Satani kwibye, ukabona Satani hari ibyo ihombesheje, ukabona Satani sibyo Satani yashakaga. Yashaka gutwara ubuzima, ariko kuko Imana igukunda, ubuzima bwa Imana yabwimanye. Ngiki gitangaza ni uburyo Imana yimana ubuzima bwawe. Nubona ugiye kwiseta, ugiye kubyara, ukava kwiseta amahoro udapfuye, hakagira utundi tuntu Satani itwara, ntukagira ubwoba ngo wumve ko igitangaza Imana yakikuremeye kuko Imana yakwimanye, Imana yakurinze, ntiwapfuye. Igitangaza kitashira, utabona, igitangaza utagura, utarangura, utashaka, umuryango utagushakira, abavandimwe batagushakira. Ni ubuzima Imana ikurindira mu bihe bikomeye. Ngicyo igitangaza. Ni ubuzima Imana irinda, ikaburinda ku manywa na nijoro. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bishakamo amashimwe bakayabura, ngo nta kintu Imana yakoze. Ibintu Imana yakoze, nimba uri guhumeka bikemera, ukavuga bikemera, ukagenda bikemera, nshuti yanjye, ukaba utarimo bombone, ukaba utapfuye, amaboko akaba ari mazima, amaso ari mazima, ukaba ureba bikemera. Ni igitangaza gikomeye. Ufatanye nange dushimire Umwami Yesu ko tugejeje kuri iyi tariki turi amahoro. Igitangaza ni ubuzima Imana irindiye abantu, ubuzima Imana irinze. Nimba Imana ikurinze, ikarinda urugo rwawe, ikarinda abana bawe, ikarinda umutware wawe, ikarinda umudamu wawe, ikakurinda nshuti yanjye, ikarinda umuryango wawe, ukaba ugeze kuri iyi tariki nta wavuyemo. Ngiki gitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe. Burya ibyaguhize, burya ibyashatse kuguhitana byarabigerageze, Imana ikuremera igitangaza, irakuzigama. Haleluya! Imana ishimwe. Barabigerageje, barabigerageje, Imana irakuzigama, Imana irakwimana, Imana irakurengera. Barabigerageze. Igitangaza ni ubuzima bw'umuntu Imana imurindira, ikabumurindira. Nubwo umuntu yaca mu bikomeye, nubwo umuntu yaca mu bibazo, burya iyo ugihumeka haba hariho ibyiringiro ko
Imana izakora igitangaza ku buzima bwawe. Iyo ugihumeka haba hariho ibyiringiro ko amateka yawe azahinduka. Iyo ugihumeka haba hariho ibyiringiro ko ejo bizahinduka. Uyu munsi wacuruza ugahomba ariko ejo uzunguka. Uyu munsi waba utarakora mariage ariko Imana ikurindiye ubuzima ukaba utapfuye, akaba nta mafoto yatambutse yuko bakubika ko wapfuye. Ejo nyuma y'amezi 2 wakerekanwa nawe tukakuvugiriza impundu, tukambara amakositimu, tukagutahira ubukwe. Satani niyongeye gutera ubwoba ngo nta kintu Imana yakukoreye. Hari ibintu byinshi Imana yakoze. Wari uzi ko umuntu anywa n'amazi akamwica? Wari uzi ko umuntu arwara agaheri kakamwica? Wari uzi ko umuntu asitara agahita apfa? Wari uzi ko umuntu anyura muri dushe agahita apfa? Kunyura muri dushe ari wari wayiyubakiye, uranyuka ikubita hasi ugahita upfa. Ariko uyu munsi ushaka kuvuga ngo nta kintu Imana yakoze, ngo Mana kubera ideni rije imbere yawe, kubera se wenda se ibihombo, kubera ibibazo Satani zanye. Satani ishaka gutera ubwoba ikakwereka ko nta kintu Imana yakoze. Satani uyibwire ngo nibitseho igitangaza cyitwa ubuzima. Imana yarakwimanye. Haleluya! Imana yarakwimanye. Imana yarakuzigamye. Imana yabaye mu ruhande rwawe. Imana yarakwimanye. Reba ibyo bakohereje ngo bikunige nijoro ntiwapfa. Icyo ni igitangaza cy'ubuzima. Waruzi ikintu Satani yiba umuntu, imitima y'abantu igahungabana. Ntabwo ari amazu, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari amazina. Ikintu Satani yiba umuntu, ubuzima bugahungabana bw'abantu, igihugu kigahungabana, umuryango ugahungabana. Ikintu Satani yiba ikakiba umuryango ni ubuzima. Iyo Satani yibye ubuzima bwawe ikabwiba ibihemukiye igihugu, ibihemukiye itorero, ibihemukiye abana, ibihemukiye umuryango. Ndagira ngo umuntu wese ugejeje kuri itariki ari muzima afatanye nanjye uze kuzamura isengesho uvuga ngo Mama wankoreye igitangaza, waranyimanye. Kuba ngihumeka ntabwo ari imbaraga zanjye, kuba ngihumeka ntabwo ari ubuhanga bwanjye, kuba ngihumeka ntabwo ari amashuri. Nta hantu nato, nta kintu wakora ngo ubuzima uburinde. Naho waba uzi kurinda gute, Imana itagukoreye igitangaza ngo ikuzigame, urapfa. Satani irakwibuga caho. Turashima Imana ko urigihumeka. Haleluya! Uri kwibaza ngo bizagenda gute, uzaseba? Ntabwo uzaseba. Ikimenyetso cy'uko uzaseba ni igitangaza Imana yagukoreye, ikakurinda ntupfe, ikakurinda amahembe bakayagutereza, Imana ikakurinda amarozi bakayagutereza, Imana ikakurinda ukaba ugihumeka. Wabaye paralize ariko uri mu buzima. Ngiki gitangaza. Igitangaza ni isoko y'ubuzima Imana yarenze muri wowe. Dore ikintu abantu bakwiye kubera amaso mu buzima, igihenze kurusha ibindi byose ni ubuzima. Umuntu wese akwiye kubera amaso. Njya ntangara cyane, yanangara. Imana ifashe iki kiganiro ugikurikire ugisoze. Abantu barangajwe n'iby'isi. Abantu barangajwe n'amafaranga, ni meza kuyashaka, nanjye ndayashaka. Abantu barangajwe n'ubutunzi, abantu barangajwe n'ibintu byinshi, bashize ibintu imbere mu mamodoka, ni byiza. Ariko dore ikintu ukwiye kubera amaso, ukanasengera buri munsi. Icyambere ni ubuzima. Ikintu ukwiye kubera amaso kurusha ibindi byose muri wowe ni ubuzima. Njya nangara umuntu yasenga agasenga akandika ibyifuzo, akajyana ibyifuzo muri kiliziya, akajyana ibyifuzo mu rusengero, ntashyiremo ubuzima. Ikintu ukwiye gusengera buri munsi ni ubuzima bwawe, ni ubuzima bw'umuryango, ni ubuzima bw'abaturanyi, ni ubuzima bw'inshuti, ni ubuzima bw'igihugu. Igihugu ni abantu, ni ubuzima. Ikintu Satani yiba mu bantu, ibintu byose bigahinduka, ibyo abantu bagezeho bikahinduka imfabusa, bikaribwa n'abandi, ni ubuzima.
iyo satani kwibye warubatse etaje, iyo satani kwibye ufite V8 uzisiga ziparitse ukajya Rusororo. Ukwiye kubera amaso ubuzima mu bintu rero satani yakoze. Satani yazanye igihu cyitwa inzara, azana agahuge kitwa ibibazo. Abantu barangamiye ibibazo, ntago bari kwita ku buzima bwabo ngo basenge bashinganisha ubuzima bwabo. Kandi satani icyo ashaka ni ukwiba abantu. Niyo mpamvu satani we abashaka kwiba abantu. Igihe cyose uzabona ubuzima bwawe bwatatswe, senga univuze. Abari buzasenga cyane, ufata umwanya wo kubana n'Imana cyane kurusha uko abanaga n'Imana. Igitero umuntu akwiye kugira ubwoba ni ubuzima. Nubona wanarwaye n'agaheri ku buzima bwawe, usenga wivuze. Aho niho satani ishaka gutwara igitangaza gihagarariye ibindi byose. Nubona warwaye umugongo, nubona warwaye amaso, nubona warwaye umutima, nubona warwaye indwara z'amabara ziri mu buzima bwawe, umenye ngo izo atake ziri kwataka ubuzima bwawe. Ngiki gitangaza satani ashaka kwiba ku buzima bwawe, kitazagaruka, utazabona, utatanga amafaranga ukibone, n'ubuzima. Niyo mpamvu ibintu byose urimo bitumye udafata umwanya ngo usengere ubuzima bwawe, ushinganisha ubuzima bwawe. Ni satani ushaka kukubikira ngo akwibe. Ntago abantu bose bapfa igihe cyabo cyageze. Hari abo satani yiba bitewe n'uburangare. Satani ateza ubukene mu isi, agateza ibibazo mu isi, agateza impagarara, abantu bakibagirwa gushinganisha ubuzima bwabo. Ubundi satani kakwiba, yamara kukwiba ikabihombeje igihugu, ikabihombeje itorero, ikabihombeje umuryango, ikabihombeje abana, ikabihombeje abazakomokaho umugore, abo uzashaka. Isoko y'ubuzima, igitangaza gikomeye kurusha ibindi ni ubuzima bw'umuntu. Nibikubwira nge ndabizi. Maze gusimbuka impfu inshuro enye. Inshuro enye. Muri izo nshuro enye nabonye mw'Imana, nabonye imbaraga z'Imana, nabonye ubutabazi bw'Imana. Nasimbutse impfu inshuro enye. Bamwe bazivuze, abandi babihanuye, ariko kuko nabyanze nanasenze, Uwiteka akabinsimbutsa. No kuri aya matariki ndiho, ntabwo muri gahunda y'abantu, muri gahunda ya satani n'abagome be, ntabwo mba ndiho. Abo tubizanye barabizi, ntabwo mba ndiho. Ariko gusenga gukuraho urupfu, gusenga gutanga ubuzima. Twasubije ijambo ry'Imana yavuze ngo nk'uko ubutaka bumera ubumero, nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko Umwami Imana izameza gukiranuka. Kugira ngo urinde ubuzima bwawe nuko ukiranuka. Izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Ishimwe Imana iriremera umuntu uriho, iriremera umuntu ugihumeka. Ntago ishimwe Imana iremera uwapfuye. Ishimwe Imana iremera umuntu yaremeye igitangaza cy'ubuzima akaba agihumeka. Reka mbwira umuntu wese ubabaye, mbwira umuntu wese ufite agahinda, mbwira umuntu wese wihebye, mbwira umuntu wese ufite ibikomere, mbwira umuntu wese watawe, mubwire ko umusozi wose uhagazeho Imana ikaba yarakuremeye igitangaza cy'ubuzima, haracyariho ibyiringiro ko Imana yakumereza umumero. Isera yose watabaga ukagira agaciro. Mbwira umuntu wese Imana yakuye mu rupfu, umuntu Imana yaremeye igitangaza cy'ubuzima akarya uburozi akabaho. Mbwira umuntu wese Imana yaremeye igitangaza cy'ubuzima ukaba paralize ukabaho. Mbwira umuntu wese wagiye muri koma akavayo.
haleluya, ukaba ugihumeka. Mbwira umuntu wese wasohotse mu mapine y'imodoka ukayasohokamo ukaba uri muzima. Mbwira umuntu wese wasimbutse amasasu n'ibigeragezo n'ibindi byose n'imiriro ukaba uriho, inkongi y'umuriro ikaza, inzu irimo igasha ukavamo. Mbwira warusimbutse rw'indege. Reka nkubwire, igitangaza ni ibyo Imana yakoze. Haleluya, igitangaza ni ibyo Imana yakoze. Igitangaza Imana yakoreye umugabo bita Yobu. Ntabwo Imana yarinze amafaranga yari atunze, nta nubwo Imana yarinze amashi yari afite. Imana yarinze ubuzima bwa Yobu, yarinze ubuzima bwe, kuko ubuzima bwe nicyo gitangaza gihagarariye ibindi. Imana yirinze ubuzima bw'umuntu ni igitangaza abantu bataruzi n'abagome bataruzi. Reka nkubwire, abantu bakwanga iyo baza kuba gushobora baba baraguhitanye uba warapfuye, ariko kuko Imana umuremyi wawe gukunda yakuremeye igitangaza cy'ubuzima, uyu munsi uri muzima. Izobo zose zacukuye kuri wowe ntacyo zagutwaye, kuko Imana irinze ubuzima bwawe. Iki gitangaza Imana yagukoreye, wihererayo uze kujya mu cyumba cyawe ubwira Imana ngo Mwami ndagushimiye ko wampagazeho. Urebe ababyeyi bangana bapfuye, urebe abakobwa ngana bagiye, urebe abasore ngana bagiye, urebe abagabo ngana bagiye bapfuye. Impamvu uriho uri umugambi w'Imana, impamvu uriho uri igisubizo ku bantu, impamvu uriho uri igishoro ku bantu. Haleluya, impamvu uriho ni igitangaza Imana yaremye. Nkuzaniye ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Uri kwibaza ngo nta gitangaza ngo ubonye muri uyu mwaka? Ya bindi bagwanuriye. Uri kwibaza ngo nta gitangaza ubonye muri uyu mwaka? Igitangaza ubonye ni uko ugihumeka. Abanzi bawe ntibifuzaga yuko ubu ugihumeka, ntibifuzaga yuko ubu ukiriho, ariko kubera ko Imana igufiteho umugambi mwiza, uracyariho kuko uri umumaro. Uriho kandi uzabaho. Imana izakubeshaho. Hari ijambo nasomye rivuga ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi nkiguheze. Ngiye ni Imana iremera umuntu igitangaza mu muntu ikakubeshaho. Imana kuba ikikubeshejeho ni igitangaza iremye mu muntu. Ndenya nkumenyeshe ko ugiye gutungura. Imana igiye kuzagutunguza ishimwe. Ndabwira umuntu wese umurikiye ngo ibi bintu biha agaciro. Imana ifashe iki kiganiro gitega amatwi cyumve. Wari uzi ko igitangaza kiruta ibindi ku buzima bwawe ari ubuzima bwawe Imana yahagazeho? Wari uzi ko igitangaza Imana iremera umuntu kurusha ibindi byose ari ubuzima Imana imurindira? Igitangaza Imana iremera umuntu yaremye, nubona umuntu agihumeka akigenda ntuzamugaraguza agati ngo umufate uko wiboneye, kuko umuremyi we Imana yamuremeye igitangaza akaba agihumeka. Yanakora n'igitangaza akagutungura. Umuntu ugihumeka yagutungura. Umuntu Imana iremeye igitangaza akaba akiriho. Imana imubitsemo igisubizo, imubitsemo ni igishoro cy'Imana. Imana iyi message Imana imfashe yumve. Ngufite ubwoba ngo uzaseba oya. Imana yabanye nawe. Imana yakurinze zamfu. Imana yakurinze yamarozi. Imana yakurinze bya bindi byose waciyemo. Imana yakurinze zamfu zose wasimbutse. Ongera uyigire icyizere, ufata umwanya wo kuyishima. Kuno kwezi kugira ukwezi ko gushima, uyishimire ko hari ibitambo byinshi byavuye ku buzima bwawe. Uyishimire ko hari ibintu byinshi wasimbutse. Ejo bundi nari kuri moto, umuntu utwaye imodoka nduruka inyuma. Noneho motari ntabwo yareba inyuma, umuhanda numwe turi mu cyerekezo kimwe, anturuka inyuma adepasa imodoka adusanga hari, numva ijwi yamwe ngo hindukira urebe. Ndebye mboni imodoka iratwuriye, nitembera motari njya ku ruhande cyane, dore baratwuriye. Umuntu iraduhitanye.
igitangaza cy'ubuzima. Iyo hataza kuba iryo jwi ngo numve ijwi rimbwira ngo nindebe inyuma, yari atugonze. Reba izo wasimbutse. Jye nahubutse ku munara sinapfa. Ariko mana, ndi mu kazi nakoze agisa 2015 akabura kikamo ibice bitatu sinapfa. Barandoze uburozi ndaburya sinapfa. Nakoze agisidano kuri shere sinapfa. Imana igufite umugambi mwiza, irakwimana. Ndakwanga Imana irakwimanye. Hari umuntu Imana yimanye no muri aya mezi Imana irakwimanye. Kababwira nukwiye gutinda ku rusaku n'ibiriho. Satani ari kukunagira ibintu bituma urangara kugira ngo yibe ubuzima bwawe, kuko igishoro gikomeye kurusha ibindi n'ubuzima bwawe. Fata umwanya wo gushima Imana, fata umwanya wo kwikunda, fata umwanya wo gusenga. Usengera igihugu, usengera itorero, wisengere, usengera umuryango wawe, usengera abana bawe. Ufata umwanya wo gusenga, ubwira Imana ngo Mwami, nibutse kuba twimanye kugejeje kuri 2024 nayo ndayiriye. Hari abahanzi tuzi, hari abaririmbyi tuzi, hari abantu bakomeye tuzi baciyeho. Fata umwanya wo gushima Imana. Wowe dukurikiye uri mu mahanga, fata umwanya wo gushima Imana. Reba abo Satani yibye, aho Covid yatwaye, reba indwara z'ibyorezo ziri mu isi, kuki Imana ikiguhagazeho. Nukuri igishoro cy'Imana, uri cy'Imana yavuze, icy'Imana yakuvuzeho kizasohora. Uri umugambi w'Imana, uri igishoro cy'Imana. Haleluya! Imana igambira ku buzima bwawe kirakomeye, kiruta cyane ibyo abarozi bagambira ku buzima bwawe. Igitangaza kukubwira ngo Imana iguhaye akazi ntabwo ari igitangaza. Akazi kararangira kagashira n'abandi barakabona. Kukubwira ngo Imana iguhaye imodoka ntabwo ari igitangaza. No, imodoka n'abandi barayibona. Kukubwira ngo dore ikintu gikomeye Imana yagukoreye gikomeye ukibona aka kanya, kuba uyu munsi ugihumeka. Nushaka kumenya ko nta ruhare ubigizemo, ufata umwanya wikatisha uje nko mu bitaro, usura ibitaro, urasanga ahantu handitse ngo aha ntihasurwa. Haba harimo umuntu bavuga ko unakomye gatoya yahita avamo umwuka. Urasanga abandi bari kongera umwuka, bariya nabo ni abantu nkawe. Urasanga n'abandi bajyanye muri muruke. Wowe nari nkuzaniye message kuvuga ngo fata umwanya ushima Imana. Numara gushima Imana, ubwira Imana ngo ngera unyongere n'imyaka yo kurama. Niko Salomo yasenze. Salomo igihe cyo gupfa cyarageze, kigeze kiragira, aranabihanurirwa, arabigirwa. Ariko yibuka ko yari umunyamumaro, yibutse Imana imirimo, yibukije Imana imirimo. Imana imirimo igitangaza cy'ubuzima. Abantu bose abanura igitangaza ntagomba gupfobesha, ariko dore igitangaza cy'uruti ibindi ni ubuzima Imana iha umuntu. Ubuzima bwawe Imana iguhaye nicyo gitangaza gihagarariye ibindi bitangaza byose. Ubuzima bwawe, ubuzima bwawe. Haleluya! Ubuzima bwawe, Imana ishimwe. Ubuzima bwawe nicyo gitangaza Imana yakuremeye. Iterabwoba ryose ry'abademoni rikuriho nturi hagaciro, kuko Imana yakoze mu buzima bwawe cyo kukurinda. Reba umugongo warwaye ntiwapfa, reba iseri yagufashe ntiwapfa, reba uburyo umuntu habyimbaganye ntiwapfa, reba agisa yakoze ntiwapfa. Nshuti yanjye, reba ibintu waciyemo ntiwapfa. Igitangaza Imana yakuremeye ni ikikumenyesha ko imbere yawe hari umugisha utegereje. Umuntu wese Imana izagirira neza iramwimana, bararucukura ikamwimana. Numujya ubona abantu babitse se
barababika. Burya umuntu yakubitse uri muzima ni nk'aho bati arapfuye tu ndabyizeye ko apfuye, ariko mu gitondo kuko abantu atari bo Mana, mu gitondo muhora mu nzira uri gukora, muhora mu nzira uri mu kazi, kugira ngo ukomeze imishinga, ariko ubwira Imana ngo Mwami ndagushimira ko wanyimanye. Igitangaza ni amagara yawe Imana irinze. Igitangaza ni amagara yawe Imana irinze. Bibonemo igitangaza. Ufata umwanya usenge. Gusengera akazi ni byiza, gusengera amafaranga ni byiza, gusengera mariage ni byiza, gusengera abana ni byiza, gusengera business ni byiza, gusengera visa ni byiza, ariko ufata umwanya usengere ubuzima bwawe. Fata umwanya wo gusengera famiye yawe. Fata umwanya wo gusengera igihugu cyawe. Fata umwanya wo gusengera ubuzima bwawe, umuryango wawe. Nimba hari abantu ukunda, fata umwanya wo gusenga. Fata umwanya nawe bwo kwisengera. Ihereho wisengere. Kuko nupfa ibyo wagezeho bizarebwa n'abandi. Nupfa ntago n'inyambaro ufite ntimana izayigushingurana. Satani aramutse akwibye akakwiba ubuhombye. Bibiliya ni ubuhanuzi butavangiye. Nimba Bibiliya ivuga umuntu abantu barenga umwe, barenga babiri basenze, Imana ikabaho ubuzima bari bategura urupfu. Imana ivuga uwo tumaze kuvuga Salomo. Imana igaragaza mu byo bitatabita. Imana yamwongereye imyaka yo kurama, iramuzura. Tubona abajugwe mu itanura ry'umuriro, Saduraka na Meshaki. Buriya rwa urupfu bari barubateguriye kubera gusenga. Imana ibaremera igitangaza cy'ubuzima. Tubona Danieli yajugunywe mu rwobo rw'intare, intare bazisonzesheje. Urwo ni urupfu rwari rwateguwe, kuko n'abari baruteguriye Danieli. Umwami yategetse ko abanzi ba Danieli bajugunywa mu rwobo rw'intare. Intare ntizabarura izo zarabahekenye, ruba rurabariye. Ariko umuntu wubaha Imana, umuntu usenga kubaha Imana, agakiranuka akubaha Imana, igitangaza gihagarariye ibindi. Imana imuremera igitangaza cyitwa ubuzima. Ikuremera igitangaza cy'ubuzima. Igitangaza cy'amafaranga, amafaranga abantu barapfa bakayasiga. Umuntu wese yapfuye abashize amafaranga. Igitangaza Imana ikuremera n'ubuzima. Ni na mpamvu n'izero muje tuzazuka. Igitangaza Imana izakora ntabwo izazura ibyo watuze, izazura ubuzima bwawe. Haleluya! Izazura ubuzima, izakuzura. Igitangaza Yesu yakoze kurusha ibindi bitangaza, yazuye Lazaro. Ntago yazuye Lazaro. Niki gitangaza? Ni igitangaza Yesu yakoze, yazuye Lazaro. Lazaro yapfuye yanuze, Yesu yaramuzuye amazi iminsi 3. Igitangaza gikomeye Imana ikorera umuntu kurusha ibindi bitangaza ni ubuzima Imana ikurindira. Nari nkuzane message ikubwira ngo wibona ibigeragezo, ngo wibwire yuko nta kimana yakoze mu buzima bwawe, ngo wigire nabi, wisuzugure, wumve ko nta kimana yakoze. Nyamara Imana yakoze ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Nari nkuzane message ikubwira ngo fata umwanya wo gushima kuko Imana yakurindiye ubuzima. Shuti yanjye, yakurindiye ubuzima. Amagara ahantu wayabika. Amagara arahenze kurusha ibintu byose. Amagara ahantu wayashaka. Nta mahanga wajyamo ngo wagwamagara, nta si wajyamo ngo wagwamagara, nta mashuri, nta mafaranga watanga ngo ubone amagara, nta kintu wabona ukora ngo ubone ubuzima. Niyo mpamvu ukwiye gufata umwanya wo gushimira umuremyi wawe, no gufata umwanya wo gusenga ubwira Imana ngo nanone Mana, we wandenze iriya myaka, ongera unyongere imyaka yo kurama. Erega uburangare bw'abantu nibwo bakoraho. Kuba Imana iguhaye kurya, Imana ikaguha ubuzima, ikaguha amafaranga, ikaguha kwiga, ikaguha ubumenyi, ikaguha misiyo, ikakunezeza, ukadamarara. Ntibivuze ko ugiye gushaka abakore beza, kujya mu nzoga, kujya mu biyobyabwenge, kwigirira nabi, ngo wibagirwe umuremyi wawe ugukora ibyo ngibyo. Oya, ahubwo bwira Imana ngo Mwami, ibi bintu nkoreye
ibi nkoreye wa papa, aya mateka umpinduriye Uwiteka, ibi nkoreye aka kanya, ubu buzima umpaye, ndagushimiye ko uyu mwanya ungize uw'agaciro. Ndagushimye, fata umwanya wo gushima Imana kurusha gusaba Imana, ariko cyane ushimira Imana ko Imana ikurindiye ubuzima, ushimira Imana ko Imana ikurindiye ubuzima. Urabona abantu bafite ibibazo bitandukanye, kugenda kwawe n'imbaraga z'Imana, kuvuga kwawe n'imbaraga z'Imana. Waryama mu gitondo ukabyuka utavuga, uri ikiragi, wabaye pararize. Waba ugenda wirukanka mu gitondo ukabyuka byarangiye, agatsi katurika gato mu mutwe cyane ugahita upfa, bikaba birarangiye. Nari nkuzaniye message ngo fata umwanya muri aya mezi, fata umwanya wo gushima Imana, ushimira Imana ko ikurindiye ubuzima. Ibyo igukoresheje, icyo yakoze gikomeye nuko yakurindiye ubuzima. Ibyo igukoresheje mu kazi kawe, ibyo igukoresheje mu muryango wawe, ibyo igukoresheje mu mfubyi, ibyo igukoresheje hahandi hose, bya bintu byose igukoresheje. Dore igitangazi yakoze ku buzima bwawe, yarinze ubuzima bwawe. Amashuri ufite, ubwenge ufite, kaminuza ufite, amashuri menshi ufite, biri mu buzima bwawe. Ubuzima niyo mpamvu iyo umuntu apfuye nta muntu ufata diplome ye ngo ayihe mushiki we cyangwa ayihe murumuna we ngo ayijyane muri minisiteri bayemere. Reka ntibikunda, kuko ni wowe nyine. Niyo mpamvu nkuzaniye message ngo iyiteho, fata umwanya wo kwegera Imana, fata umwanya wo gusenga. Mbabara cyane iyo umuntu yangiza ubuzima bwa Imana yabuguhaye, iguhaye ubuzima nawe bwawe ubigizemo ari kugira ngo bwangirike. Imana iguhaye ubuzima ubigizemo ari kugira ngo bwangirike. Niki wakora nsoza ngo urinde ubuzima? Icyambere ni ukuzirikana ko ubuzima ufite atari siko na myoko babukuremeye, atari imbaraga zawe, atari ubwenge bwawe, ari Imana yahabaye yakwimanye. Icyakabiri, wabizirikana ukubaha Imana, ukayitinya, ukanasenga, ukanayikunda, ukanayizera. Ukayizera, ukayisenga, ukayubaha, ukayikunda, kuko niyo buzima. Iyo burekuye ntawe busama. Hano icyakabiri ukwiye gukora, ukwiye kuba uw'umumaro mu gihe ugihumeka, ku buryo wazasiga amateka mazima ku isi. Umuntu wese yazakura akamenya ngo uriya muntu mu gihe Imana yari imuhaye, yari imutiza ubuzima, yakoze iby'ubutware. Ijambo ryaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutware. Ntabwo uzakora iby'ubutware warapfuye, birangiye, ubu utegereje umuzuko. Mu gihe ugihumeka, icyakabiri gukora, ukwiye gukora iby'ubutware. Iby'ubutware mu buzima bwawe, ntugakore iby'amafuti, ahubwo uzakore iby'ubutware, kuko Imana yaguhaye ubuzima. Mu bintu bibaza Imana ni uguha umuntu ubuzima, yamara kumuha ubuzima akipfusha ubusa, akigirira nabi, akangirika, aho kuba igisubizo mu isi akaba ikibazo mu isi. Hari abantu baba ikibazo ugasanga umuntu aba ikibazo bikajya naho ubwo abo bavindimwe babati ntabwo tuvindimwe, bitewe nuko aba ikibazo. Ukwiye kumenya ko ubuzima Imana yaguhaye yabuguhaye ngo ube igisubizo. Icya gatatu, ukwiye kuba umuhesha w'umugisha. Ukwiye kuba umuntu w'umuhesha w'umugisha. Mu bintu Imana izabaza umuntu, Imana izakubaza ngo ninde muntu wagiriye neza. Ntabwo Imana izakubaza umuntu wagiriye nabi. Imana izakubaza ngo ku munsi w'imperuka, ninde muntu wagiriye neza. Nari nshonje ntimwafungurira. Bazaba ngo twakubonye ryari mwami, ushonje ntitwagufungurira. Nazabwira ngo igihe nazaga muri wa mukene, muri wa wundi ubabaye. Ukwiye kuba uri umuntu ufite icyo ukora, ufite uwo wagiriye neza. Abantu mwese mugira umutima wo kugira neza, Imana ibaha umugisha, ibahaze uburame. Imana yibuka imirimo yanyu. Icyakane, ukwiye kubaho uri umuntu ukora ibyiza, uharanira gukora ibyiza, ibibi ukabihungira kure. Ibintu byiza bigira abantu akamaro. Ndababara cyane iyo umuntu yicara akatura ibintu bibi. Ubundi uratura ibintu bibi ngo bimarire iki?
ndabona cyane umuntu akavuga ibintu bibi, akatura ibintu bibi ku bantu, akatura ibintu bibi ku gihugu, akatura ibintu bibi ku itorero, akatura ibintu bibi mu muryango. Ukwiye kubaho uri umuhesha w'umugisha mu bintu Imana izakubaza kuko naguhaye akanwa. Ni ibiki byiza wigeze watura, kuko ubuhanuzi bukomeye cyane ni ibyo umuntu yatura ku buzima bw'umuntu. Ibintu watura ni ibiki? Ese watura ibintu byiza mu muryango wawe? Ese watura ibintu byiza ku bantu bawe? Imana igushoboze kuri ibyo watura. Mubyeyi yagiye akunda kwata umwana ngo wakigoryiwe, umwana yatire kuzana amazi ngo wakigoryi wakinazi. Hari abantu batura ibintu bino ku bana babo, ugasanga umwana ahorana ibitutsi, umwatura ibintu bibi, ejo yabura ubwenge ngo byageze ni bya bindi wamwatuyeho. Kuvuma se niki? Ibyo watura bibi nibyo bijya ku mwana wawe. Umwana no umwaturaho ibyiza, ukamwaturaho umutsinzi, ukamwaturaho gutsinda, ukamwaturaho ubuhanga, azagira ishyaka ry'ibyo wamwatuyeho. Ariko umwana ni umupfobya, azahora yumva yuko nta kintu ashoboye. Ndakwifuriza ukunda ubuzima bwawe. Ese wari uzi ko igitangaza ukeneye mu buzima bwawe ari uko Imana yakurindira ubuzima? Fatanya nandi muri kano kanya tubwire Imana ngo Mwami, tugushimiye ibyo wadukoreye, tugushimiye kwa twongeye imyaka yo kurama, tugejeje kuri tariki turi bazima, nushimwe. Tubwire Imana ngo Mwami, ariko nanone ongera twongere indi myaka yo kurama, ongera twongere andi mezi, turinde imitego tutazi, turinde ipfu tutazi, turinde amagesa tutazi, turinde indwara z'ibyorezo tutazi, turi kumva iby'ubushita, turi kumva iby'ibiki. Ubwire Imana ngo Mwami, turinde izo ndwara, turinde ibyo byorezo, duhagarareho, utwimane. Fatanya nanjye aho rereye mu gihugu, aho uri, aho wibere mu rugo, waba uri mu kazi, aho wicaye hose, reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, dusubiza amaso inyuma tukareba, dusanze hari ibintu byinshi wadusimbukije. Wadukuye mu rupfu, waradusimbukije impfu nyinshi, waraturinze mu ndwara zikomeye, waraturinze mu magisida, waraturinze mu ndwara zikomeye, ibyorezo byaraje uratwimana. Warinze ababyeyi, hari ababyeyi warinze bagiye kwa muganga kubyara, ndetse indabazi bazingiyeho urabarinda ntizabahitana. Waratwimanye tugenda mu modoka, waratwimanye tugenda mu nyanja, waratwimanye tugenda n'indege, waratwimanye dusinziriye, waratwimanye turyamye, waratwimanye turi ku mamoto, waratwimanye turi mu mamodoka, turi mu mavatiri, waratwimanye turi kurya, waratwimanye turi muri dushe, waratwimanye. Yo, wabaye mu ruhande rwacu, turagushimye. Turagushimye, tukugiriye icyizere ko ntabwo watwimanye ngo turindire kugira ngo tuzasebe tuba ikibazo. Watwimanye kugira ngo tuzabe igisubizo, kuko dushingiye ku byanditswe byera, dushingiye ku ijambo ryawe, abo wagiye wimana bose bagiye baba abanyamumaro. Ndagushimiye ko Mwami watwimanye. Nanone kandi ongera utwimane buri muntu wese warunkurikiye, umuntu wese uzakora ikiganiro, umwimane, umwongere kurama. Satani baramubikiriye, umukizi bwarumubikiriye, umukizi indwara, umukizi urupfu rutunguranye, mu izina rya Yesu, urw'amagesida, urw'amarozi, urw'akarande, urw'umuvumo, urw'abanzi, urw'amashari, abifuriza abandi gupfa. Mwami, uturinde imijugujugu n'impfu z'abadayimoni zose, uziturinde. Gucanyuka turabyirukanye. Umuntu wese udukurikiye, Mwami wakuri iki kiganiro, ndamusenge ngo umushoboze kumenya ko igitangaza atari ibyo atunze, ubwo ari igitangaza. Igitangaza ari ukuba gihumeka kigenda, ari wahinduye igitangaza, kandi azagera ku nzozi kuri Imana yamuremye imufite umugambi mwiza. Urakoze nkamwe kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha abantu mwese mudukurikiye. Ndagira ngo ntongere kwigirira nabi,
ntiwigire nabi. Inzira y'umukiranutsi irahari, kuba Uwiteka akikwimanye, kuba Uwiteka akikuzigamye, kuba Uwiteka akiri kumwe nawe, nicyo gitangaza. Ni igitangaza gikomeye. Igitangaza ni wowe yarenze. Hanyuma ndakumenyesha yuko inzira yo irahari, ugihumeka inzira yo irahari. Yesu abageneza, mwari muri kumwe na Remana Bararisi. Bye bye.